Gde ste ljudi šta imamo ime da bi 61 danas pokazati kako se pravi browning stand? Znate ono, za ove napitke kako se pravi. Pošto sam vidio u jednom komentaru da me neko pitao kako se pravi browning stand, pa ajde kao da idem preko reda kako se pravi, znate već. Inače ne bi imao nameru da sad to pravim, pošto idem po redu sve, ali ajde. Tako, sve otišlo u lavu, niko prošao da mi papir negde padne. Huja! Evo ga, brewing stand. Ups. Ha! Brewing stand. A znate kako se stavlja tako? To će u narednim epizodama da kažem kako se stavlja. Možda. I sad imamo, to je ovako. Štedi mesta, bate, štedi mesta. Da sad ja pokažem za ovo. Stavite to tu i stavite cobblestone ovako. Brewing stand. I stavite gdje hoćete. Vidite, radi. Uvijek ostala mi mapa od prošlog puta u inventoriju. Neka. Nisam ni primetio da mi u inventoriju. I ovdje stavljate ove staklene bočice, koje sam isto teo da pravim nekad, sve zajedno da napravim ovo, bočice, pa da napravim ono zajedno. Uglavnom teo sam sve zajedno da pravim, ali dobro, nema veze, idite šta, više sam preko reda. Uništava se možete i ovako udarcem da ga uništite, ali neće dobiti ništa. Eto, to je to ljudi, vi ne zbogate komentarište, resubscribe-ujte ako imate neki predlog šta hoćete da napravim, ali pazite, znači napitke još ne pravim i to je to, znači napitke još ne pravim, napitke ću tek kasnije da pravim. Znači sve od, na primjer, ovih stvari što ima, čekaj, sad ćemo da odemo, nećemo još idemo u game mode, baš mi briga za game mode, i znači, ono, rekli smo, ok, to je to od mene, ja vas pozdravljam, čau!